me chakne ki Oyam kama kumbete RDC makono karache ki Lutela ma par go mao Layak mo mo yuakade da matiki gang ma mege par ki wacheni kumbete kam dini kenyu highway gulu lera highway kenyu tu kam dini ludronye ne kumbete lo yak magu yuakade da gitye mo gichero giyaka pire padan giyaka trucks padan mano giti iyo highway gichero lera gichero gulu gichero kwe Kimako mera dano in meti wor di wo wen awuni ki lui ping pat gang Kimako in ki lui ping chiana chumuni ni me jeba ni wen o ping wen ki chwa wale you can imagine so kiguma be Kimako Lutela wilu yak igune jomo kan me pe Kimako eto in beri way olo bonyoro kama lo wiri ne mo kan ti ye dano ko be beri ki luoro to kam dine pe lu ranyiman kama dano doing ye Chalo kam dini is a business spot. Dano market kumana pekera makochi ye. Mi achel kumara mi Uganda teka loñ matek ilok mi tiyak kupeko pa go. Ento kit makete konyo kwera go en matia tia ipe. Kaya mwenyo ni dano forming criminal gang. It's not something new. And we are poor matek adon. I was still in those early days of my life. Wabero ki outfit pa group pa nyima wakloni batak. Kilongi nga? Batak. Nye mono tie katika ward ki group ke winye nye reo machaka tao. Everyone in Gulu knew about him. The security system knew about him. It was just like any other person. And if I speak today, if you looked at who he is, you can't believe. The world has taken a toll on its course. Take it on tie, you are coming no petit ma bête toile, Jimmy Wayne no tikenyo. Yeah, no young Layak. I don't know, Pilla Yak, la Tima Ranimano, Katika, Timmy Jimanuan, quote Carcamonic group, Yellow Lutino Ganquane, Kamagi Carry no go Jao Jim Padano and go Charo. So in any Jim, any Timony, when I cannot look. Now, criminal gang in Monte Locombeni, Romaki filters, Ago, take a yellow dano, Genero dano, Gewano dano. How do they go on with Gichero? They move scot free. Kichel kake mauge, any no ke maungar money. They should dig deep. And you can imagine the contrary. Me Oyam kam din en pedak ni agoba ni dano mo be katamene ege bal en ago me kam din ay titemne. Eno ki finding out any a young man magitike gangs no criminal groups magi yako dan agoba dak pakaye. No, and you can imagine. New formation kera ke forming ko ni Emma. Ke tam ko ni ana tiyo kan kumbeti. Era take dano in any gang no take joma controlling. Yes. It in any way. Now joma any controlling kumbedi ana tam ma pat ke tiyo ki ngata ke maka chile kenni. Since he's the ring leader, you tell us who are the other members. Him the best way kumbedi ni kake makola tela wigi. Ma en bena take teach kilo tiano mogo ma pi ma en ngene ilwera madoni. Ene chiaro recruiting lo tiano mo kan ben mo Matiana ye. Donc in ma ke ma ko la tela wiyeni. Miro kinito mot miro wachini ni ma ke ma la wiye go mo chel ko. It was also a big person, almost my age. Ke ma ko ento ma lo wori no munyi ke ma we. Lo tiana vulumi ken area wani wengo ko bo. Icha ko pe ni ngari wota ngari ko ya ore ya fudong. Wota ngari ko o fudo char boyale. Gere mo boko ba. Ngi char boyale, ngi char lera, ngi doctung kirgum. Gichar tung noya amoro scattered kama relatives giti ye kago berdu ya dera ngwen mo lo lingere gidugo ero gen bana ngene gilo bal ento nga tika kerlo ko ci ñene komgi la tele gi mo notie and you can imagine Kamdini is a hotspot part kenyo ye separating Oyam Gulu Lera it's a business center ma ka luranya ni kuchakate mikume roma balo wa potential medo pa Kamdino ento wa maro to alin kume RDC au maro la ranya makite wa ila tela wigi glonye ninga Emmanuel Omiya era ila tela pa wi gang ina makubedege kitika yako dano